Karbi Anglong Autonomous Council pen airport upon 8,000 bighas along leke pekpona putak lang soliet bolang per ahawar arad upon thangnata parjuje. Dipu pen langso mepi same langso Hauraghat Nili Bukazan Romangwe Development Block Angkang Aadhaar Center Kangpu. Apar hatoka langtu kramsa arong along PMAY Hemso kikim patang tedet. Pinia birta long pen kado kawe phanta me kardom na pazarik long. Tangte pinia birtang ton pen arjuik thang. Lumbajang constituency ke parlo langsoliet borlang pher ahawar mate hojai pen inter district border along Karbi Dimasa lapen kaprek inglong aswatum ke dua dim lapen inglong arit hai hoi kachuti ke adim Karbi Anglong Autonomous Council pen airport upon 8,000 bighas along leke pek pona putak local mate langsoliet borlang pher ahawar arad upon thangnat ke parjupon kachingwai pona vipusi langsoliet borlang pher yudatum pen pherang ke me ke parapona birta nangli. Pinija khongpu ni phain kora player ni borlang pher KSA head branch ase malong pherang kya maikang nya hot ningkang samsia lamthe chepak lang huti ahok langsoliet borlang pher hawar development nang nipu aphan kali bon taprang sike local mate haladak ahawar ara aphan long le pata pen chenglok compensation awar side doan pipon paprang nang Pinpur में ONGC 4 line solar project la pendon asamala tower kasila malong longlia vipina tumkro kro atangka kachepalong ason ladak borlang phera hawara long na puson nang claim dipusi pherang kya mai pen Karbi Anglong Autonomous Council of Hanso dak pen pachinipong lapen nitum ke hang ke matha teng Karbi Anglong Autonomous Council Authority atum prapjin pen nang chingwai ve pulote borlang pher langsoliet arat ki bi kithi risoi jang sarpi sarpu ke doan kate songa long klamalong nang barsi break check kate songa side kona ko pupusi langsoliet borlang pher yuda tum pen pherang kya maya long pen Karbi Anglong Autonomous Council of Hanso dak pen pachinipong itum Karbi lo chale song amai phula so thansing sa dola phula so beta mitum survey padram labang so approve ni non ta do ya approve la hai ba itum hola so hot methang ahoy bangge imbuber nei mate methang abonduri bangge je pambuber nei ba joni litum kai kita cherok tok sedo bos dame lapan cepat do da pista me non airport ki bi pa long bangge Karbi Anglong Autonomous Council pen thangnat labang so ararat no phan ke parju pon mate ke pangkrewe ap asan situm thegun lo lituman la puson nang ki plotang te litum nang koi tek the pusi litum jongdami athe litum ko ane hoi phui phirat pen ke do labang so long non airport ang biko bangke dak arat tum han panung ponkuk asan si litum che theklo la si labang so long bangke nitum labang so lang pher pi arat mate bolang pher hawar ka do howe ki bi ki thipan chenglok sa pu sarang dong damel labang so long ke pangkre pon bangke ningduk lo pusi nitum labang so pini press mene hin bangke pudamji asom thasen non tame airport boling ani no mangke ke chengahut ladak Delhi pen Guwahati pen airport authority tum kewa ladak nang ka survey drone ke pang jadam location ke lang dam habit haram ke tedam dana lokal arat tum hokta is iru sose habit ki dodun lang tha ke tondun ke lang dun kichu kijun kado ko council pen sekasi posana palele nitum dak rong so se kachi rum sanam tum han ki iya dim paleng sang de mitum ki thik pipon lahai lo nitum ke dam drone pang jadam la kichu nitum habit haram si kichu kijun ang tondolo lapen ke la an nitum lokal tum cerap tun era fit sami council pen pini dal la lokal rat tum han nang lang plot jipo bangke la ke forline long son ONGC long son la pen kenon la pu asam mala kupe long son ke dak airport long bangke lam kine cepat dori borang phel long bangke borang phel malam kine cepat dori council tum ta non nitum lokal emisi sami nang nita pukiju tangtar bangke chok chelo la ha problem lo bangke nang nitum tanang chelang ngoi lokal emisi sami athe non ada hope puru bangke do tum non thang nat kachinga abi pin pen council tum ni hang ni ke claim bu bangke nitum dak borang phel lang suliat la pu arap pin nitum project thi department sir Omar Singh Tiso executive member arang litum mi hat humli wanglo la pen dak arat atum la pen dak ke thi ding puti sian tum na chetong dik lo alang li kaningje tekang dak arat tum asapta ningkang samave labang so joini si pini dak langset bolang pher arisoi jang ching lungsi ditum pini phrang ke ma chu phanang kok lo angli kaning je tekang ke la puhen lo
airport apartment 8,000 bikas abang ke constituency allotment pidar lo pusalang ningje teka la sidas for son si ladak arong dak pusar pisar pen pamo hedong da ningje lo 1960 aning kan pen pilar ke ache paduk dun o dak khoda hawar hapat ke endam rong group ka chikim dam dak a pusar pisar nanan da dola angai tumhan karju pon lam theisi ave pin pen ko son si 8,000 along le ko son si allotment ki pidar lo la si Sar Omor Singh Tiso Panilitum Arjuing Tung Labang so media pen Nangli Carbinong Thomas Council Land and Revenue Executive members mate IEMA mate Carbiang Long la Len Mafia lo pusi pini bang so a media hoi pialang lepan itum Arjuing Tung akhe piwo sai tum Arjunang kokma ke dam tang si tamme forlen alam kilong kan ma do IEMA Singh Tiso men klang lo kupi pinia project long kido EPDC long punon ONGC long punon Asam Mala long punon ason tin si tamme dolo athe council pen ka ke tame ningje lo karbi 10,334 square kilometer along le hem phuke KACC helo pusi ka ke tarang tum ningje klo tangte kupi posi dak borang pher ha warlong phusar pisar pen apram pen ka chubochi 8,000 bikas along le lang tum ba du phanta karju ka hor ave pinben ko son lang tum allotment ki pidelo tangso ke jong alam thelong jong si prap jin pen mate nini ni thomang bong penjong si langse bolang pher ke theki ding mate ladak risoi jang phanong si KCC tumjong si kaching bai nang hang he pulote pini ke ni tum yup si chingung chotla muajir ki ding ke ni tum no si ni tum ka dimana teng si lang ni tum na pachun pi pe pulote ni tum langse bolang pher adat thut pak si ni tum chesong pon nang kok posai jok jesi lake ni tum non lamang so media hoi ben si tum pachini pon lo Aadhar along main kata thap ke joy KG Phanpura pini Dipu Krishi Bhavan adung Karbi Anglong District Administration pen Aadhar New Enrollment Center ingpu Pontanglong Laso Center Karbi Anglong District Commissioner Madhumita Bhagwati pensi ingpu Ponno Karbi Anglong District Administration pen pini Dipu Krishi Bhavan adung Aadhar New Enrollment Center ingpusi Jasamet Dipu rong sopiame karaphan Aadhar along amen kata thap ji aphan inghap ingpu Ponno District Commissioner Madhumita Bhagwati pensi laso a center ingpu Ponlo Alang ni Aadhar along men kata thap la pen sarkar pen kipi awar sai katu NG aphan Karbi Anglong ara aphan pachini Halapu langso mepi Same langso Hauraghat Nilip Bukazang la pen rong mongwe development block angkang alongta Aadhar New Enrollment Center akimi ingpu Pon Borzan constituency ke parlo apar hatoka langto kramsa arong along PMAY hemso kikim non anta patang tedet sorkar atangka kapana hok atama phan insai hai hedat pinija kompu ni phain kora player ni lakhain korai si Borzan constituency ke parlo HDP apar hatoka langto kramsa arong along PMAY hemso kikim ketang te dolang pu birta long si pherang kya tuma dimak long along humidam si klardak alam kachini ji aphan birta ridam long Kecengsi Suryan Teron acor Henry Bepia hemalong humidam si hemso ke kim ketang te reka puthak arjupon hema hem pupen nakachathan na tengke labang so hemso ningkan photrok partang bonanon puanta ke kim tang telang isining duk alama bangke ketang pu por hot habit inglar tongtang wai pusi Suryan Teron pen nanchathan sarnuang song ke dip aphelang ke nang pilong non ta ingha paphan ke avilang pusi nang thandun lason thot si ram teron a hemta a hem ki kim ke tang bonta a ingha babang ave lapen asai ke claim ki oya jok arvianta lien bonta tangka ke ing soklap lo pusi nang jathandu ante labang so ahem so ke kim ke ning kan bak done ning kan potrok lason duko ting ke nang pialo mone la itim infection mai pu bang la ahin che thansa ma la somat nili bang pulo di bang nelo mu la infection wang thai bang we thai mu jong si bang velo pote mu me thang chi di pu pusi nili pudun la ala amhuri phan hai tangte labang so ke kem in charge bang ko mane amhuri ba nores labang la rubin bada pupu lang la ting hai nang pialo pen ke la pilo ho ken chi hai ta nang bunai pialo ke la khirki bang bunai nelang pen ke la hap abang bunai nela tangte lab bang so la tangka ke batai tom si ko lai do la sila bang ulai pon lab lo ma tangka mon ke
hemasor sigidun pa hemasor batahini ni gadun lo lang mat nang batai sidula Charles Fanda la khirki pen la haban cholo mati dia nang patang pinoi puta puno dak lo aku la inar pine la son non pine kirapon dui sana la inar nang phang no pidak la so nang bonai pi repairing pite busi chunuri lo ante nang dimen bang suren terang suren Tangte nan malam so para phan birta mo ing tonik sinang Offer. Citel Electronic Store, Ladakh nang litum inverter battery 150 AH luminous lapen, Microtech brand song ador kijung pen long ikji. Lapen lang to takali, Ladakh nang litum LED Smart TV 43 inch lake 13,990, 32 inch 7,990, 50 inch 24,990 lapen, 55 inch 29,990 pen long ponichi. Lapen lang to takalila washing machine fridge 20% discount lapen AC Godrej 1.5 ton only 32,500 pen long ikji. Ahormo bang limited o lasik prabdin pen Citel Electronic Store Bokolia near bus stand along humri dam igno la so se ang ton alam ka chini thule thojia phan la aber ki pia number along humri igno আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ dihe namo phit puthot birta long wang thuik long Bokolia hawar richo hidi mate raja pathar rong berong thak arong bang pharoi sira bang phokep ari solapen nim sopi maraphan artosi ading parungpong tiwa hamphang asong aton pensi lokethek tiwa ari so nim sopi maraphan archoponlo Raja Pathar Higher Secondary School Hemalong Bomkurani tiwa ari so anim sopi maraphan karcho amai padoponlo Bang Pharoi Sira Bang Phoke Bang Pho Bang Pia Phan Kar Cho Mayalong Executive Member Madhuram Lekhe Tok Bang Sarat Pator Pentenglo Pinnang An Tiwa Hamphang Songja Tom Chetong Tu আমার যেটো ইংলিশৰ এটা সেন্টেন্স আছে Education is the backbone of our society and education of student is the backbone of our society ছাত্র হৈছে আমাৰ জাতীয় কাৰণে এটা বিৰুদ্ধ আমাৰ ছাত্র এতিয়া আমাৰ ছাত্ৰসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী হৈ আছে ভৱিষ্যত তেওঁলোকেহে আমাৰ জাতীয় কাৰণে গৌৰৱ আনিব তেতিয়াহে আমাৰ
জাতীয় আগবাঢ়িব পাৰিব তেতিয়াহে আমাৰ সমাজখনে আগবাঢ়িব পাৰিব এক সময়ত মানুহবিলাকে Tang tepini abirta bangke lapansi kang tonik long kadu kabeta me dometak me kurwang thu.